Kabila agiye guteranya inama rukokoma igiye guhurira i Dakar muri Senegal, aho agiye guhuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo gushakira ngo akarere amahoro. Uyu mugabo azanye amahoro cyangwa ahubwo azanye intambara? Twibukiranye neza yuko yahanganye na M23, rero amaze iminsi akubita hirya no hino muri Cote d'Ivoire, za Senegal, za Centrafrica na za Brazzaville, hose arimo aragenda ashakishiriza ibikoresho ndetse n'abafatanyabikorwa izi nyeshyamba za M23. None mu buryo budahagije agiye guteranya inama i Dakar muri Senegal. By'inama turaje tubigarukeho, ndaza kukubwira brigade ya FARDC ivuga yuko igiye kumanurwa Uvira, irimo abasirikare bagera ku 2500. Baje kumara iki Uvira, ko Uvira isanzwe itekanye nta bibazo bindi ifite. Hari umugabo ndeba washegesha akarere arimo aravugisha abatari bakeya amagambure. Uyu nguyu ni umwe mu bakozi bashya ba Perezida Neva. Uyu ni ni Minisitiri Bizimana w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Umugabo ntaratangira akazi, nta kintu aratangaza, ubanza yewe ataranarahirira kuba minisitiri, ariko ndabona akarere kacitse uruhondogo. U Rwanda na Uganda ubwoba bwabatashye, ngo FDLR ngo bongeye ngo bayishubije kwibere. Icyo bani cyose rero, nyuma yuko Bukavu yamaze gufatwa, aho Wazalendo yamaze kugenda ikorompinga, igenda ikoropa, ivanamo buri kamwe ku kandi, udukaritsiye kamwe ku kandi, igenda itwisubiza. Ndabona icyo bareba muri media, reka ibintu byacitse uyu munsi wa none. Batangiye guhimba ibinyoma ngo M23 ngo yirukanye ngo Wazalendo ngo muri Bukavu n'iki, ariko ibyo byose turaje tubive muzingo turebe mbese ukuri kwabyo ni ukuhe. Iyi ni Nkuru Official TV, wabaye ukora like cyangwa ugakora sabone niba ari mushya aha hantu. Kubera icyo utasharinga, ese kuki utadusigira igitekerezo cyawe ku makuru n'ingingo tuba twagarutseho? Uyu ni wo mwanya wawe rero mu gihe tugiye kurambura ingingo turimo turavugaho uyu mwanya none. Reka mbanze mbashimire cyane kandi mbabaza ngo mwaramutse mute, mwiriwe mute, aho muriherereye hirya no hino, abageze mu masaha y'umugoroba bameze bite? Mutubwira aho muri nuko mumeze. Natwe hano i Kigali turi amahoro, twabonye imvura muri iyi minsi ishize. Ikirere kirasa neza, nta vumbi ryinshi rihari, kabone n'ubwo inzara irimo iravuza ubuhuha. Kuzirika umukandara ni ukwimura intoboro umunsi ku wundi. Ibiciro nabyo birimo biratumbagira, nta mbebya rwose. Reka twihute rero. I Dakar muri Senegal haravuga yuko Joseph Kabila agiye gutumiza inama y'abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Reka mbabwire yuko uyu mugabo arimo aratega zivamo, kandi amahirwe yo gufata ubutegetsi yo arimo aragenda arushaho kuyoyoka umunsi ku wundi. Yigize nk'urimo ngo araharanira uburenganzira ngo ndetse no kuzana amahoro mu karere, ariko uyu mwanya wa none twakwibaza ngo ni ayahe mahoro Joseph Kabila yazanye mu karere k'ibiyaga bigari mu myaka 18 yamaze ku butegetsi? Nibwo akarere kagize amahoro, cyangwa ahubwo nibwo intambara uyu munsi wa none akarere gahanganye nazo nibwo zadutse mu gihe cye? Ahubwo navuga ko Tshisekedi byibura waramurusha, kuko we arimo arahangana no kugira ngo arebe ko yavanaho izo mbogamizi n'ibyo bibazo byashize bitejwe n'uyu mugabo urimo uragenda yiyambitse uruhu rw'intama, akigera yuko ngo ari mwiza, kandi byo gatwarwa muri rwa rubago rw'ibirere. Icyo rero ni cyose, nyuma yuko Bukavu abahungu ba Wazalendo bamaze kuyifata. Natunguwe cyane n'umuntu nabonye hano muri commentaire arimo arambaza ngo ariko se koko Bukavu bayifashe? Nanjye nagushubije nti genda urebe mu mashusho nashyize hano kuri media, murebe hano mu muyoboro wacu, hari amashusho ya Wazalendo irimo iratambagira muri Bukavu kuva ku ntambwe ya mbere ubwo bayinjiragamo, ubwo bari bararemana inama n'abaturage, ndetse mu masaha y'igitondo ahangaha nabashyiriyeho none andi mashusho uburyo ki General Otopokarame Ngoma Nzito yarimo arinjira Ruvunge, ava Ruvunge yerekeza mu bice bya Kamanyura. Ni ikigaragaza neza yuko abantu ukurikije ukuntu bihebye ntago bari kwemera ko Bukavu yafatwa, ko mucitse intege hakiri kare kandi urugamba aribwo rugiye gushyuha. Ni ukuvuga ngo niba Wazalendo yakandagiye muri Bukavu, ni ukuvuga ngo izi ngabo z'izi nyeshyamba nazo zigiye gukoresha eforo yose ishoboka kugira ngo zirebe ko Bukavu zakongera zikayirekipera zikayifata. Ariko nyine ubwo urumva kugira ngo bayisubize, urugamba rugomba kubanza rugahinana, bakabanza bagakoranamo na Wazalendo, kandi banareba nabi ahubwo bakaba bahasiga n'agatwe, ahubwo nagomba bigafatwa. Icyo bani cyose rero muri izi nyeshyamba, kuko Wazalendo bamaze kubereka yuko byose bishoboka. Ubu Igoma niho harimo haravugwa yuko nabo isaha iyo ari yo yose bashobora kugira gute kwatakwa.
kandi ngira ngo intambwe za mbere zaratewe z'izi nyeshyamba, mwabonye neza yuko bashyizeho amatangazo yo guhagarika abakozi bose ba za komine cyangwa abari muri iyi guverinoma y'ikigomeke yabo. Ahangaha rero reka ngaruke nanone kuri Bizimana. Uyu nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, aho perezida Neva akomeje gukora ibintu, arimo aragenda ashyiraho abakozi batandukanye, haba mu ntara, ashyiraho abaguverineri, ashyiraho ba buramatari cyangwa abo tuzi nka ba burugumesitiri. Nibyo muzambwe niba buramatari niwe burugumesitiri cyangwa rero irindi garade naba nsimbutse naba mwitiranyije nabyo. Rero bamwe mu bakozi arimo arashyiraho, ndabona bahindishije akarere umushyitsi. Uyu mugabo witwa Minisitiri Bizimana w'u Burundi ni muntu ki? Muzatubwira amateka ye, ko tureba abantu bacitse uruhondogo i Kigali, ubwoba bwabatashye. Ndabona ibinyamakuru byinshi bishyigikiye izi nyeshyamba za M23 birimo biravuga yuko ngo uyu mwanya none ngo FDLR yasubijwe ku ibere ngo kubera Bizimana. Bigaragare neza yuko uyu mugabo afite ijambo rikomeye, kandi uyu mugabo afite ibanga yibitsemo, ari naryo ryatitije abangaba basanzwe bahanganye n'u Burundi, aho bavuga bati noneho ubwo bashyizemo Bizimana akatubayeho, araza kumena inshishi mu isosi yacu, cyangwa se araza kwitambika imigambi mibisha yacu, ashobora gufunga amayira y'aho twakuraga umugati, cyangwa akaba yarakoranye n'intasi zabo, bityo akaba ashobora kumena amabanga yabo. Gusa ndaburira abarundi ndababurira kubera iki? Simbizi nimba ijwi ryanjye rigerayo, ariko ryaba rigerayo cyangwa ritagerayo, mwitegure iby'intumwa ya Vatikani. Ndabona ngo yohereje intumwa ngo mu Burundi. Iyi ntumwa ya Vatikani ije gukora iki? Buriya nimba mwararebye, muzarebe bino bihugu Vatikani bifitemo ukuboko gukomeye, mujye mubyitondera, muzanshakire icyita rusange kiri hagati y'ibihugu byabaye ingaruzwa muheto za Vatikani uyu munsi wa none, bigendera ku gitsure cyayo, bigendera munsi y'ukuboko kwayo. Kugira ngo mwabonye mu minsi ishize uno Karidinali Ambongo wa Kongo ari hano i Kigali, ibigambo yahahuraguye agakubita aho ngaho. Muzarebe ibihugu akenshi birimo ba Karidinali, ibihugu biba birimo ba Karidinali, muzandebera imikorere yabyo ndetse na politike z'ibyo bihugu, muzasanga abitwa ko ari abayobozi bo ku nzego zo hejuru muri politike baba bagendera ku gitsure n'igitutu, bakagendera ku mategeko n'amabwiriza ava i Vatikani, kurenza uko bagendera ku nyungu zo guharanira uburenganzira cyangwa iterambere ry'abanyagihugu muri rusange. FARDC irashaka kohereza ngo brigade muri Uvira uyu munsi wa none tuzi yuko irimo koalisiyo y'abarundi na Wazalendo. Aba Uvira baratekanye, kabone n'ubwo ibihuha byirirwa bivuza induru ngo Uvira tombye, ngo Uvira ngo yafashwe, ngo muri Uvira ngo harasiwe indege, n'ibindi binyoma bigenda bikwirakwizwa umunsi ku wundi. Nkabona neza yuko rero abarundi bari muri Uvira bakwiriye kuba maso cyane, kuko nta gihe n'iki na kimwe FARDC yigeze yohereza ingabo ahantu hari abarundi hari Wazalendo ngo birangire amahoro, kuko iteka ryose muzasanga aba bitwa ngo ni aba FARDC akenshi baba ari abagambanyi. Hagururiwe nk'umuyobozi wa brigade runaka, ugasanga yaguzwe na M23 yamukubise urufaranga, ikamwohereza Uvira kugira ngo azafatanye n'abandi bagambanyi baba bagiye batandukanye baraho. Mwibuka ko yuko Jean-Jacques Purusi uyu munsi wa none ari ku rutonde rw'abarimo barashakishwa ho, arahari, ariko arimo araneka umunsi ku wundi, kuko aravugwaho imikoranire mu buryo bwa rwihishwa n'izi nyeshyamba za M23. None ni gute iyi brigade yaba izanywe muri Uvira ije ihasanga Jean-Jacques? Abarundi bari bahasanzwe na Wazalendo nta kibazo hari hafite. FARDC hazanye ibi bihumbi kwamaza iki? Ibi bihumbi kukitabijyana Igoma, ibi bihumbi kukitabijyana Bukavu ikabizana muri Uvira? Reka mbashimire cyane, namwe nzi ko muri buze kukomentinga mukambwira uko mubitekereza nuko mubona ibintu byakabaye bikwiriye gukorwa. Bashimira cyane mwese, kandi mbavuga ngo mukore like, musharinge, musabone, ubundi amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.